Tadi kapag tatak unan sa bidong ko nay talangam natured ka nga agsarita tiyam mo nataer ka despensaren at lumasaktan kangem panakita karupropam ni Dracula dahay tangipen mo at titidog tidarit na dagita agung mo di masuka tarwangan na dagita mulagat mo nga inggit ka dadakkel na pagpaspasan siya anak ngempud no meti ibagbaga isardeng mo day tauguram kulingken panagdigam tadi kapag tatak unan sa bidong ko day talangam natured ka nga agsarita tiyam mo nataer ka despensaren at lumasaktan kangem panakita karupropam ni Dracula dahay tangipen mo at titidog tidarit na dagita agung mo bimasuka